Ndabasuhuje kandi nongeye kubaha ikaze ku Ibendera TV, nizere ko mwaramutse neza kandi namwe mwagiye gushakisha, nizere ko ibintu biri kugenda neza. Mu gihugu cya Centrafrica turababwira ko ishyamba atari ryeru hagati y'abacanshuro ba Wagner baturuka mu Burusiya n'Abanyarwanda babayo. Akantu ku kandi ugiye gusobanukirwa neza iby'iyi nkuru, dore ko Wagner ifite inkomoko mu gihugu cy'Uburusiya, hanyuma bakaba rero batari kumvikana n'Abanyarwanda baba muri kiriya gihugu cya Centrafrica. Reka mbere yo kubagezaho iyi nkuru mu buryo burambuye, mbanze mfate umwanya mbashimire. Hari abakunzi bacu batubwiye ko introduction yacu itinda, ariko nimunyemerere mbanze mbashimire nkoresheje umwanya muto, kuko nimwe dukorera kandi aho tugeze nimwe tubikesha. Mwarakoze cyane gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, kandi biradushimisha kuba mukurikira inkuru tubagezaho. Turasaba namwe mutarakora subscribe kuyikora, ubundi tugakomeza kuryoherwa hamwe n'inkuru tubagezaho hano ku Ibendera TV. Nitwa na Cretin Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV, ikaze. Amakuru aturuka muri Repubulika ya Centrafrica aravuga ko umwuka utifashe neza hagati y'umutwe w'abacanshuro ba Wagner n'Abanyarwanda baba muri kiriya gihugu. Ibi bijyanye no kuba abarwanyi buriya mutwe batishimiye umubano wa hafi ukomeje kurangwa hagati ya Perezida Faustin Archange Touadera wa Centrafrica na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Kuva mu Ukuboza mu mwaka w'ibihumbi 2020, u Rwanda rufite ingabo zarwo muri Centrafrica. Ingabo rwohereje biciye mu masezerano y'ubufatanye y'ibihugu byombi yagiye ashyirwaho umukono. Ni ingabo zoherejwe muri iki gihugu mu rwego rwo gukumira ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiye Francois Bozize wahoze ari perezida w'iki gihugu, yashakaga guhirika ku butegetsi Perezida Faustin Archange Touadera. Ingabo z'u Rwanda zagezeyo zirukana iyi mitwe yitwara gisirikare. Nyuma yo kwirukana izi nyeshyamba, ingabo z'u Rwanda zagumye muri Centrafrica, aho zimwe muri zo zicungira umutekano Perezida Touadera, mu gihe izindi zihakorera ibikorwa bitandukanye bigamije gufasha iki gihugu kwiyubaka no kwiteza imbere. Muri Centrafrica kandi hanasanzwe habarizwa abacanshuro bo mu mutwe wa Wagner wo mu Burusiya Perezida Touadera yitabaje mu gihe ubutegetsi bwe bwari busumbirijwe bwenda gushyirwa hasi. Ubu aho ruzingiye rero ni uko amakuru avuga ko umwuka mubi uri hagati y'uyu mutwe wa Wagner n'uruhande rw'u Rwanda ushingiye ku mpushya zo gucukura amabuye y'agaciro leta ya Centrafrica yahaye sosiyete z'Abanyarwanda baba muri iki gihugu cya Centrafrica. Ubusanzwe umutwe wa Wagner niwo usanzwe ugenzura ibirombe bitandukanye by'amabuye y'agaciro muri Centrafrica. Aha rero hakaba hatangiye kuba ubwumvikane buke biturutse kuri ibi bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Africa Intelligence ivuga kuri iyi nkuru yanditse isobanura ko mu minsi mike ishize abarwanyi ba Wagner babarirwa muri mirongo binjiye ku mbaraga muri Minisiteri y'Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Centrafrica, iyobowe na Rafin Benamu Bertungu, bashaka inyandiko zemerera u Rwanda gushakisha ahari amabuye y'agaciro ndetse no kuyacukura. Muri icyo gitero bivugwa ko aba bacanshuro bashakaga by'umwihariko uruhushya rwahawe Oko Africa, sosiyete ihuriweho n'Abanyarwanda ndetse n'Abanye-Centrafrica isanzwe ikorera ahitwa Ndasima, aho mu karere ka Bambari muri perefegitura ya Owaka. Aka gace gasanzwe gakungahaye kuri zahabu, ndetse Abarusiya bakunze kukibandaho kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 ubwo bageraga muri Centrafrica.
Amakuru avuga ko mu minsi ishize ubwo itsinda ry'Abanyarwanda ryari mu butumwa bwo gushakisha zahabu muri Ndasima bahagaritswe n'abarwanyi ba Wagner, ibyabaye nka gasopo ya mbere uriya mutwe watanze kuri Touadera ndetse no ku Banyarwanda. Kugeza ubu uyu mutwe wa Wagner uravugwaho kudacana uwaka n'Abanyarwanda, mu gihe uyu mutwe ufatanyije n'ingabo za Centrafrica banavugwaho kwirukana muri iki gihugu amagana y'abacukuzi b'amabuye y'agaciro b'Abashinwa bakoreraga mu burengerazuba bw'iki gihugu cya Centrafrica. Uyu mutwe wa Wagner kuva wagera muri Centrafrica mu mwaka w'2018 usanzwe ucukura amabuye y'agaciro nk'inyishyu y'ibikorwa bya gisirikare uhakorera, ndetse ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nibwo buza ku mwanya wa mbere mu bikorwa biwinjiriza amafaranga menshi. Bitandukanye na Wagner, u Rwanda rwo rukaba rwarahashoye imari ijyanye n'iby'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro binyuze muri sosiyete ebyiri zirimo Oko Africa na Avongerock SA. Ubu umwuka ukaba watangiye kugenda uba mubi biturutse kuri izi sosiyete ndetse n'uyu mutwe wa Wagner. Ubu rero umwuka ukaba ukomeje kuba mubi cyane ubwo uyu mutwe wa Wagner winjiraga muri Minisiteri y'Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Centrafrica. Ntibivugwa niba ibyo byangombwa bashakaga barabibonye, gusa hari n'andi makuru avuga ko iyi minisiteri yaje gutabaza ubuyobozi bukuru bw'igihugu bagatabara iki gitero kigakumirwa. Hakaba hakomeje kwibazwa ikigiye gukurikiraho rero mu gihe umwuka waba ukomeje kuba mubi hagati y'aba bombi biturutse kuri ubu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yo muri iki gihugu cya Centrafrica. Abakuru b'ibihugu bombi ntacyo baravuga kuri iki kibazo, haba ku ruhande rwa Centrafrica cyangwa ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'Uburusiya, ariko abahanga mu bya diplomasi bakemeza ko umuti urambye w'iki kibazo uri mu maboko ya Centrafrica ubwayo, kuko niyo ifite uburenganzira bwose ku gihugu cyabo n'ibihakorerwa byose. Dore impamvu aba badiplomate baheraho bavuga ko iki gihugu aricyo gifite uburenganzira bwose. Icya mbere ni uko ari mu gihugu cyabo, abandi bose bakaba ari abagenzi. Icya kabiri ni uko aribo bafite uburenganzira mu kugena gukora ibikorwa bimwe cyangwa ibindi ku butaka bwabo cyangwa se mu gihugu cyabo. Ibi rero bigashingirwaho byemezwa ko aribo bafite umuti urambye w'iki kibazo mu biganza byabo. Reka ariko tubihe igihe, ariko munanyemereye mbere yo gusoza reka tubanze duterera akajisho hirya kure turebe ngo uyu mutwe wa Wagner ni mutwe ki. Ntitwakwirengagiza ko iki kibazo gishobora kugorana kuko izi indwanyi za Wagner ntabwo zoroshye. Ni abagaragu b'imirwano, bakaba bareguriye ubuzima bwabo intambara. Kugira ngo byumve neza aba Wagner mu kirangantego cyabo harimo inkota ebyiri zisobanuye ko gahunda yabo iyo bibaye ngombwa kurwana bararwana. Aba bagiye bagira uruhare runini mu bitero bikomeye byagabwe n'Uburusiya muri Ukraine, intambara kugeza na n'ubu ihangayikishije abantu batari bake mu isi yose. Mu mpera z'umwaka w'2022 imbaraga z'uyu mutwe muri Ukraine zariyongereye, aho bagiye bagaragaza imbaraga zikomeye mu kugaba ibitero bikomeye muri Ukraine ndetse bikagenda binangiza byinshi. Bivugwa ko arizo ngabo z'ibanze z'Uburusiya mu ntambara zitabazwa aho bikomeye, aho gahunda yabo ngo ari ukurimbura. Aba kandi bagiye bitabazwa mu ntambara z'ibihugu bitandukanye hirya no hino, aho twavuga nko muri Syria, Libya ndetse na Mali. Intego yabo cyangwa ikivugo cyabo ni amaraso, bivuze kurimbura, icyubahiro, ubutabera, kugira ubuturo cyangwa ubutaka n'umurava mu byo bakora byose.
tuganye ku musozo twizera ko igisubizo cy'iki kibazo byanze bikunze kigomba kuzaboneka uko byagenda kose. Tuzakomeza kubikurikirana. Nitwa na Cretin Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane mwe mubana natwe mu nkuru zitandukanye tubagezaho uko bishoboka kose muri ab'agaciro. Turabashimiye rero kandi tubifurije kugira amahoro, mwirirweho muhaye kandi muronke.